Blaže Mešić i još podrške, traže za kraj vode. Kakvi udari, kakva pretega. Gotovo. Tako je. Na Emila Budicu Koreljaša i Ganje Begovića. Dobrodošli momci, svaka čast. Korinaške snage danas svi zajedno prate Štrapave. Poslije Đukića i Babića, neka bude spreman Grmečki Vuk, Zisi Smoljane. Sposobna oba kočijaša ne gube puno. Vrlo malo odmaraju, gleda! Kojem djetu da ovdje? Kojem protekom je? Ovo koji ne radi? Kojem dubu?